ubuphelele media. Ngiyathanda mina ukukhoza inkosi Kolola ngiyabonga mangcwele inkosi inibusise ngizobeka beninye ngoba isikhathi sesambile kushumayela inkosi yakwaBhala ngolunye usuku ngoMashi eMampondweni kuyisikhumbuzo sokuzalwa komNazaretha inkosi ikhuluma ngendoda eyayizofuna indawo
nobaba mkhulu ezofuna indawo enkosini yakhona indawo uyabanika ushembe ubanikaza unikeza uBhombela indawo ziyamkalela induna unikeza le ndoda eceleni kwendawo anikeze yona uBhombela naye bayamkalela sebefaka igcobo nangapha kuwe endaweni kababa mkhulu kufakwa isigcobo nangale nawo ufaka naye igcobo lendoda uthi ke kwahamba kwathi ebusuku ngesinye isikhathi yagula lendoda uma esigulile yangasinda yagcina ishonile yagcina ishonile bayingcwaba la isaphila njoba umakhelwana kaBhombela wathi mhlabeni kwayindawo befaka igcobo yabuya ebusuku yathatha isigcobo sayo esifaka endaweni kaBhombela ukuze kwande eyayo indawo maye siyandile indawo kwase kuyihlaba ugula ngolunye usuku wathula nje uBhombela wakubuka lokho wangasho lutho wangaya nasenkosini endawo ukuthi umakhelwana wakhe lapha bebekwe khona sewenzeni yagula yashona yafa yayenza isono ingazi ukuthi isenza kubani ingawazi futhi nomphumela wakhona ukuthi uzoba yini uthe mayiseshonile sebeyingcwabile yabonakala ebusuku isinyomlile esigcobo sayo kodwa yona isishonile yabonakala isithwele ihamba ibuza izungeza lapha ukuthi ngisibekephi lesigcobo ngisibekephi lesigodo ngisibekephi lesigodo ubuphelele media uthi ke ithi ke inkosi yawabhala ingathi ngeze kwasifica lokho thina amaNazaretha ngathi ngeze kwangifica mina engifakele ijazi lokufundisa uma ngilithengile uma ngikhokha imali ngathi mfundisi hamba ofabhalisa igama lami ungigcobe uma unamgcojo usithengile leyo ngubo ekuwe uthi kukhona usuku oluzayo la uzothi ngiyibekephi le ngubo ngoba akusiyona yakho uthi ngiyibekephi izokushisa ngesinye isikhathi uBhombela wayicasukelwa ngabantu abaningi endleleni eindaweni eziningi endleleni la ehamba khona wafika lapha kuphuzwa afike ahlale yedwa ezoshumayela lelizwe ngaso sonke isikhathi wambona ehleli yedwa lapha ne baze bacasuka bamcasukela abantu ashwabula amadoda inkosikazi yezwa ukuthi amadoda ashwabula ngalomuntu kanti iyakwazi ukuthi izomsusa kanjani ikujwayele ukukhuphula abantu uthi ke yathi izomtholela isu layo ngelinye ilanga uBhombela esezwile inkulumo yayo engayizwa bukhoma nalonkosikazi uShembe ufunda inhliziyo zethu sonke njengoba sila uyasazi ukuthi singabantu abanjani uyasazi ukuthi sikholwa kanjani uyakwazi ukuhleba kwethu uyakwazi uthando lwethu esimthanda ngalo noma ngabe simfundi futhi uShembe ukubona lapha uza uthi wayesethi ngizokuvakashela ekhaya nkosikazi ngelinye ilanga
nempela uthi wafika uma esefika la ekhaya esevakasha wamwelkhama wamthatha lo nkosikazi wamfaka endlini wasithi ngicela ukwenzela itiye washo ukuthi ngamthola ke namhlanje wathi ngizokwenzela itiye waphuma wabaza tati ingodo inkuni zakhe wabaza wabeka ibhodo lamanzi wabuya wazoxoxa noShembe aphuma hamba olikhwezela maye thamba isikhathi uShembe uthi uphombela uthi alibili netiyo lakho sengifuna ukuhamba uthi awalibili sengibathe ngifaka inkuni ezomile alibili itiye la awabili amanzi lapho awuthatha ibongo zokuthi ungimanzi awabilanga ubhombela angabila amanzi wazothi ubhombela cha ngiyabonga mntanami ngibonile ukuthi unothando lokungipha lokungenzela itiye lakho sengicela ukuhamba maye fika lo nkosikazi lapha neziko uthola ibhodwe amanzi awabili athule nje afaka inkuni zipha umlilo uvuthe uzowedlula ibhodwe amanzi angabili athi sengicela ukuhamba wathi angikubona ukuthi ubuthanda ungiphi itiye lakho kodwa ngoba unenkinga yamanzi nomlilo sengicela ukuhamba ngiyobuye ngiliphuze itiye lakho wasemkhapha waphuma ngomnyango waphuma ngesango wahamba ubhombela abuye inkosikazi yazobuka leliphodwe mayilifica ifica umlilo amanzi akholutho phakathi ashe wonke amanzi nale bhodo lakhe likathayela athi beke ngalo nalo seliqala ugoqana akholutho phakathi Shembe ushise yonke into kodwa yena maye ehambe ubuka lapha na kuno bhombela phakathi endlini ebona amanzi angabili uShembe yeze thokozana asilungise inhliziyo zethu asilungise inhliziyo zethu njengoba esho umshumayeli ehlala phansi uthi uthando alwande eNazaretheni ukuhloniphana akwande eNazaretheni ungabi bikho la uShembe azothi ele ebuhleni athola ukuthi la kwaMpunyoni asizwana bese thi ngiyeza nje ngenzela laba abantu abathile abanhliziyo zimhlopha abanhliziyo zimthandayo kodwa besibuka ukuthi sinjani asilungeni nje obeza uShembe ulunge kumakhelwana wakho ulunge komunye umzalwane ohleli naye mawusulungile uShembe uzothi mawunikela lapha usithole isibusiso ungabi bikho okuhluphayo ubuye ekhaya ubuye nezibusiso ngoba inhliziyo yakho uthema uya lapha yayivela imhlophe ilindele ukukhangeza ibusiso uShembe azayikhipha ngaleso sikhathi kodwa uma inhliziyo ilikhuni inhliziyo imbi inhliziyo namagqubu inhliziyo nokwenyanya omunye umuntu akukho lutho yothi mawukhangeza kungene esandleni sakho ngakho ke bangcwele asilunga lolu thando nanamhla nakusasa elize ukuzolikhombisa noma enilikhombisayo emathempelini namathempeli nala senikhona ingathi ngaqhubeka bekuthando lokulungisa izinto zikaShembe lwande kini kungabi bikho kuniphazamisayo kodwa wakhiwe imizi kaShembe amathempeli kaShembe uma ubekiwe phambili buka abantu emuva ukuthi akukho yini obahluphile bathathu baseKuShembe ngoba uma bekhathazeke nangaphambili futhi ayikho into abazoyibona ukuthi iyenzeka ngoba eza uShembe
asilungeni sonke sibe nenhliziyo ezimhlophe, sibe nenhliziyo ezinhle, sibe nenhliziyo ezinothando ezithanda bonke abantu, kungabi bikho ukuvama kwamafutha la sihamba khona nala senza khona. Amen. Nkosi yobusisa nikuzwile. Amen. Ubuphelele Media.